Povodom saopštenja koja su se pojavila u medijima da u gradu Užicu je loš kvalitet grijanja i da veći deo grada uopšte nema grijanje sa kulminacijom u ulici Omladinskoj, moram da izjavim da su te informacije potpuno netačne i da u preko 98% grada grijanje radi potpuno normalno i bez ikakvih problema, s tim što su, obzirom da su visoke dnevne temperature, grijanje se prekida u periodu od 11 do 16 časova, kao što sam rekao, zbog visokih dnevnih temperatura, a grijanje radi potpuno normalno. Problem u ulici Omladinska koji je nastao i koji se pominje u određenim medijima je problem na sekundarnim instalacijama zgrade, čija je odgovornost za ispravnost potpuno na Skupštini stanara. I ono što bih istakao da smo bili upoznati da u toj zgradi postoje problemi sa instalacijama jer su dotrajale i u lošem stanju i više navrata smo što usmenim što pismenim putem predlagali istim skupštinama stanara da deo instalacija preventivno se zameni. Kako se isto nije desilo, posle 2 dana grijanja došlo je do pucanja instalacija u jednom od stanova. Sve što je potrebno da bi se kvar otklonio u pomenutoj zgradi od 135 stanova je da se dozvoli ulazak dežurnim ekipama gradske toplane da po havarijskom postupku otkloni kvar, jer u ovom momentu imamo saopštenje iz jedne od skupštine stanara Omladinski 8 da neće pre ponedeljka biti dozvoljen ulazak u stan da se ista havarija i otkloni. To je razlog zašto grijanje u toj zgradi i nema. Sve ostale, naglašavam, su funkcionalne i u dobrom stanju. Dešava se da je ponegde potrebno ozračiti radijator i dopuniti instalacije, a za ove korisnike iz Omladinske koji nemaju u ovom momentu grijanje, dato im je saopštenje da svaki dan grijanja koji ne budu imali bit će bonificirani sa 2 dana na računima za grijanje, s obzirom da plaćaju po metru kvadratnom.